stoicie sobie tak, nóżkę macie tak. Ножка так. I zasuwacie. И работаем. Raz, Передвигаемся на большом Два. пальце. 3, Формируем. 4, 5 i znowu. Raz, 2, 3. A pomalutku tak. Raz, 2, 3. Krok. Raz, Натянули, 2, пустили 3. и перекрутили на большом пальце. Okay? A możecie później na dwie ręce. А можно попеременно работать двумя руками. Попеременно. Okay? To później. Pomalutku. Dobra? Tak. Zróbmy tą technikę. Давайте сделаем эту I технику. zrobimy szyję, I сделаем алгоритм работы. pachwinę. Dobra? Okej? Akcja. УАПК. Профессиональное обучение прикладной кинезиологии.